Ngifuna ukuthi ukhalatha phakathi enkezeni bafethu nginibingelele ngibinamukele kule channel ehamba phambili selami igama umfeza uNtuthuko wakho malubathi la sibona amagomede mawukuthi usemusha la ekhaya ucela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu ungizwe Mchunu sededelenye iclip la ibhekise khona kuMthobisi umfoka sithole kanjalo noKhathide umfoka ngoba malana nokuthi abakhona ukuthi babe ngxenye yokufihla kukaba babo ngaza kwethu angandi kakhulu ngomlomo ngivele nje ngikufakele iclip uyizwele wena ukuthi skip up what. Mthobisi akekho ongazithi uyithutha ngiyaxolela nje ngoba phela wena nje uyisiyinga futhi ngeke sehlelwe lutho awusiyakubongela kodwa umuntu mangabe ehlelwe into emehlele ikakhulukazi enkulu njengale enqawu umjuluko kababa yiwona wangilethe emhlabeni ngoba ukuba wavela wayilalela ngabe kangikho wakhuthala langalala ubusuku bonke efollow mina ngakho ke ibalekile indaba yokuthi ukuphila kwethu sikwazisi ngihlula umcineka ngimfusekisa every day kodwa uyakwazi ukwahlukanisa amasinenkomasi ungisendela imessage ende engikhalela engiduduza ngoba singabafowethu bomlando umlando wethu uyaphikisana nokuthi singasondelelanani uma kukhona okukhulu okusehlele kodwa ke wena ke ulungile siyakubonga ngoba ukwehlelwa lutho uyohlala ukuhamba kahle ukuganwa ukwehlelwa lutho nje uyohlala ukuhamba kahle nje lapho ehlane ebhishi into engishoyo ke mina ukuthi umuntu ongidumaze kunabo bonke uKhathide ngobe umfowethu weqiniso futhi sazana naye ebuSizweni akukho okungehlela uKhathide ngingasondeli ngisho ehangela umama wakhe ubaba kwabe semncane kwaguga amathayi nami ngithi ngeke ngasondeli uzoduduzika kwethu ingane ngisebenza naye futhi ngaphezulu kwalokho sinomlando ubuSizwa bethu obaziwa yimina naye siphatha ngamaviyo sihola insizwa eNingizimu Afrika sihlabana ngakho ke umuntu onjalo njengoba ngasho ngathi mina ngeke ngingcwatshwe ngeke kungidumazile ungatholi ngisho ucingo oluvela kuye angabi nendaba lokho kuconfirm ukuthutha kuye ukuthi uyisithutha ngoba uyakwazi ukuthi utotobe uwumuntu makukumpintshile kumpintshele kodwa usumenelisile ngamazwi lo muntu lo ngoba uyazi ukuthi ukulindele lokho ukuthi ukwenze baningi abantu asingaphilanga nabo njengana sibathole ngendlela kodwa bagijime bagamanxa ngayo zonke indlela begadla bezongithuthuza bengikhalisa kodwa laba abayensela yami abangazi ngenazo ezinza zaze zampunga abebengekho hawu Khathide mfoka ngobe ngiyadumala kakhulu angani ubungane noma ubuthutha noma ungazilutho lokhu akwenzile ngidumele kakhulu ngicela umtshele uKhathide ukuthi ngidumele ukudumala kwami futhi ngeke ngimiyeke ngoba umeli isintu lento ayenzayo umeli isintu futhi umlando wakho unobunsizwa phakathi lokho akwenzile akubona ubunsizwa kuubuthutha futhi le message ngizoyithumela la kuDo umfoka amabaso okuyena seduze kwakho ukuthi ke ngempela kubeqe kanjani lokukhuluma ukuthi bangalenzi iqiniso mina nganjalo enqawe ngizalayo Nganza kwethu ngiyathemba uzwele laphana umacingwane ezikhulumela yena mathupha ukuthi malana nendaba ethinda laphana uKhathide umfoka ngoba kanjalo noMthobisi umfoka sithole ukuthi abakhonanga ukuthi babe ingxenye yokufihla kukababa wami mhlawumbe ngakuthini kwakho ukuphawula malana lodaba lo ngiyazi ukuthi ike yaphuma iclip enjena kodwa bengaphelele nayi ke phelele ephethe lonke udaba mayelana nokushiwo macingwana kuKhathide umfoka ngoba kanjalo futhi yensizwa uMthobisi sithole ukuthi abakhonanga ukuthi babe ingxenye yokufihla kukababa nanokudlulisa nje amazwi enduduzo emndenini wakwaMchunu mhlawumbe kuthini kwakho uphawula ngalolu daba hlangana laphana kwi-comment section sikhulume ngalolu daba ngaza kwethu bekulona udaba namhlanje nokhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare nimi nosuku lomnandi nginithanda kakhulu.